Ndabashimiye mbifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe mwe mwese mudahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Tuje mu makuru yacu ku itariki ya 21 z'ukwa 10 2024, amakuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru muragezwaho nanjye Umushakamba mfatanije na mugenzi wanjye Sentama mwiriwe mute? Neza natwe turaho bwana Mushakamba. Imana ishimwe natwe twiriwe neza. Yego reka dukomereze ku makuru ku ngingo z'ingenzi. Ingingo z'ingenzi tuza kugarukaho turareba ukuri kwifatwa rya Karembe, tuvaneho urujijo bwana Mushakamba, nababwira n'imibare y'abahaguye. Tuze no kureba inama yabereye Ishasha, ubwo ni inama y'abaturage yabahuje n'ubuyobozi bwa AFCM 23 Ishasha ni hariya ku mupaka na Uganda bwana Mushakamba. Nibwo tuza kureba, turarebera hamwe ibyo Patrick Muya yatangaje. Reka rero tudatinze twerekeze mikoro zacu Ikarembe abatahazi ni inzira imwe, ntabwo hagoranye. Uve Goma ukamanuka Sake, ukamanuka mu Kimoka ugakomeza ukanyura Kirorerwa ukanyura Burungu ukagera Kicanga ugakomeza ukamanuka Imweso Igashuga Imisinga, noneho ugakomeza winjira muri Karembe. Ariko ubwo ubutangiye kwinjira muri Walikale bwana Mushakamba, hari agace kamwe ka Karembe kari muri Masisi, akandi kakaba muri teritwari ya Walikale bwana Mushakamba. Niyo mpamvu abantu bavuga ko iri hagati na hagati. Aho rero niho ejo habereye umuriro waratse, watangiye mu masaa 10 z'ijoro mu rukerera bujya gucya. Bwana Mushakamba, aha hantu FRDC zarahaguye. Zarahaguye turaza kugera ku mibare. Yego. Ariko tutaragera ku mibare bwana Mushakamba, icyo ngira ngo ubwire nuko icyabaye umunsi noneho barahaguye, hari abahaguye ejo, hari abahaguye uyu munsi. Byari bikomeye uyu munsi, hari n'abahafatiwe, hari n'imbunda zahafatiwe. Turaza kubireba. Nanone nabonye mu byo wahoze unganirira hari n'abahatorotse baba FDLR bagenda banyura mu bihuru, barirukanse bakizwa n'amaguru. Bakizwe n'amaguru, ariko hari aho bageze bakagenda ijoro bakihisha mu bihuru mu mashyamba kurinda bageze iyo bajya bwana Mushakamba. Hariya rero ndatinze Mushakamba, mbere yuko ngira ngo nguhe ijambo ugire icyo havugaho, reka nkubwire ukuri kwaho. Yego, ukuri kumeze gute ko abantu biriwe bavuga ngo nako reka ndebe Micombero yagize atya rwose mu masaa 9 saa 10 arangije akubita hasi inkuru ngo Wazarendo ngo zirahisubije ngo isaa 9:00 niba ari mirongo ingahe ngo zirahisubije. Abantu bakongomani batangira no gushyira amajwi hanze ngo barahisubije, ariko ntegereza ifoto na video n'ukuntu umukongomani cyane umwazarenda yikunda ndayibura. Sentama rero nk'ukuri ukuri kwaho kwabaye, Karembe yarafashwe bwana Mushakamba, yafashwe ejo. Buriya abantu bari bahari, ni nabwo twabamenye umunsi neza. Twivugiraga bariya bo kwa Guido Shimirayi na FDLR, ariko hari igitero cyabo. Hari FRDC, hari FDLR, hari abo muri CMC, hari abo muri NDCR, iyi niyo imwe bakunda kwita ndume. Ya wacitse urutoki. Hari n'abasirikare b'u Burundi bwana Mushakamba, n'imbonera kure zari zihari bwana Mushakamba. Narazengurutse ngo barahagera. Ibyababayeho rero ni biki? Ejo hamaze gufatwa, hari abari bahaguye, turaza kurebera hamwe imibare yose. Ariko hari izindi ngabo zari zihari, inite ya FRDC, hari batayo yari ihari y'abakomando bitwa Abatigre. Ni Abatigre, ntabwo ari Abahibu.
ni abatigre. yego. Abatigre rero bari bahari rero bahahuriye n'uruva gusenya. Batayo yari ihari yapfuyemo abasirikare 98. Njye nari mfite 84. Hapfanamo na majoro witwa Temuwaire. Temuwaine ndera. Temuwaire ubwo ni 98. Noneho muri ya batayo nanone hafatwamo abasirikare 6. Ariko muri abo majoro ni Temuwaine, Jeremy Ekolo hamwe na Liyetona Yakuba. Liyetona Yakuba yarafashwe. We yarafashwe ntabwo yapfuye. Ntabwo yapfuye. Uyu mu majoro yarapfuye apfa muri bariya 98 arimo. 6 rero barimo uyu muri Liyetona Yakuba barafatwa. Yego. Banafatanwa imbunda yo mu bwoko bwa 12 milimetero 45. 12-45 millimeters. Bafatirwa ahitwa Ibukuca. Ibukuca rero wawerekeza Pinga umanuka. Noneho hapfa muri ya mitwe yitwaje intwaro ifatanya nabo, harimo imbonerakure, harimo abarundi, harimo NDC, harimo FDLR, harimo CMC. Ababo umunsi w'ejo n'uwa none abarwaga 202 bamaze gupfa, barimo umukoronere wabo. Ningirwa koronere kumwe babiri. Yego. Noneho rero ikindi hari 60 bakomeretse. Kubyina rero ngo bafashe Karembe. Ni ubwenge AFCM 23 yakoresheje ya mayeri yabo adashira. Yagize itya isohoka muri Karembe. Yego. Yashakaga kubakurura kugira ngo baze ibakubitire hafi. Kubaca intege 100%. Itite yiriwe yiruka ngo ibakurikire. Aribo bizanye. Noneho isose Karembe bo baraza barinjira. Nibyo abantu babonye babyina ngo Karembe bayisubije. Micombero abyina. Mu gihe babyinaga bakubiswe umuriro. Niba yatuvuze bapfuye. N'abapfuye icyo gihe. Yego. Nuko nguko bihagaze Bwana Mushakamba. Nzi neza ko kandi twibutsa abantu hariya imiterere yabo. Imiterere yabo hari abavuga Kisimba bakibaza Kisimba ni hehe. Bisobanukirwe neza Kisimba ni groupement. Ni ukuvuga iyo groupement irimo ibice nka Karembe, irimo ibice byitwa Buronga, irimo ibice byitwa Ihura, irimo Ngasa. Ngasa ahangaha bageze muri Pinga. Hakabamo na Matenge. Iyi groupement rero ya Kisimba iragenda igahana imbibi n'indi groupement yitwa Ihana. Iyi Ihana iragenda igakora ahitwa Rusamambu. Yego. Ni ukuvuga rero iyo urenze iyi Ihana uba ugeze neza kuri ya teritwari ya Copo ifite umurwa mukuru wa Kisangani. Ni ukuvuga iriya ntara ya Copo umurwa mukuru wayo ni Kisangani. Yego. Ibi rero nibyo wa mudepite wiri Mishiki twavugaga nimugoroba yari avuga ati FRDC kuva zivuye hariya zitsinzwe n'abazarendo bacu batsinzwe, M23 ikaba ifashe kariya gace, biraza gukongeza n'izindi ntara, haba Kivu y'Amajyepfo, haba Maniema, haba n'intara ya Copo. Ibi nibyo yariraga Bwana Mushakamba. Yego. Bwana Mushakamba rero ibi bintu nawe wagira icyo bivugaho. Uwo muco niwo nagira ngo nshireho ibyo babeshya ngo bahisubije. Ntabwo bahisubije ahubwo
ni umukino babakinnye bavamo, bavuyemo abandi basubiramo bazi ngo barahafashe, ubundi babakubitiramo babacucumiramo hariya. andi makuru rero nanjye nakiriye bwana Sentama, yego, iriya ngo Karembe ifite ukuntu yaba irimo ikikijwe n'udusozi cyane rwose. M23 ngo ivaho muri iyo santere yajyaga gutanguranwa na Wazalendo utwo dusozi. yego, irangije abandi ntibamenya ko batekereje nyine ko bashobora kujya muri utwo dusozi. Wazalendo nazo abari mu mujyi abaturage bazibwiye bati M23 irirukanse, bumva ko M23 batinye. Ubundi M23 hakaba hari umusada w'abasirikare barimo bava Nyanzare, ndetse n'abandi bavaga ngo bavuye niba ari Kikuku. Igikuku. Yego, Igikuku ni muri Rucuru bwana Mushakamba, ariko Rucuru noneho igabana na kiriya gice cya Warikare, ya bice bireba ihura. Yego. Rero ubwo babarekaga kugira babandi babasangemo, abandi nabo bari mu misozi, ubundi bakubitere hamwe. Yego. Abo barahagera, ubundi barangije bashyirwa, reka mvuge ngo bashyirwa mu isekuro, ubundi barasekurwa, baratsirimurwa, barahondagurwa, nguko uko byagenze. Abandi ngo Micombera aravuga ati Karembe irabohojwe, ariko kuva icyo gihe ntiyongeye kwandika kuri Twitter. Ntiyongeye kugira ikindi yandika, byarangiye aho ngaho ngo Karembe, ariko ibintu bahaboneye Sentama, ngira ngo urabivuze mu minsi iri imbere umenya, cyangwa ejo n'ejo bundi ni ukugenda menya uri ngoma zerekana hari minuza mayiti zo ntizakwerekanwa kereka bazifotoye bakazitwoherereza, ariko bashobora kuzerekana abafashwe, izo mbohe, izo matekwa, kuko kwigamba nabyo bishobora gutuma bavuga bati reka nze dutanga ukuri. Nibyo bwana Mushakamba, ntabwo bacitse ururondo, amagambo yashize ivuga, nta kintu bashobora kubona bavuga, kuko ibintu baboneye hariya byibukije abantu ibyo baboneye za Gicanga. Yego. ibyo baboneye ku Mushaki, ibyo baboneye za Karuba, ibyo baboneye Ingungu, ibyo baboneye Rubaya, ni henshi bagiye babona ibintu nka biriya. Bwana Sentama, umuntu aribaza ati ko atari ubwa mbere M23 ishuka izi Wazalendo na FARDC ikisubirira inyuma, yamara gusubira inyuma ikabahondagura, kuki batajya bamenya ko batajya bagira n'amakenga? Ikindi nk'uko nari mbivuze gutyo, kuki batajya bagira amakenga? Nanone hari igihe byabayeho ubwo bafataga agace ko muri Rubero, agace gaheruka gufatwa niba kitwa ngo iki, ntabwo ndi kukibuka. Oya, atari Breusa, yo muri Rubero, niba ari harimo za Kikovu ifatwa. Uribuka ko bayivuyemo, Wazalendo zikayigarukamo zikanica umuntu, zayigarukamo M23 ikahita igaruka ikabahatsirimurira. Ndabyibuka bwana Mushakamba. Ariko aya mayeri ya M23, izi strategy za M23 kuzimenyera byarabananiye. Hagati aho wigeze uvuga ati Abarundi baneva n'imbonera kure, hari abandi bari bahari, bari Karembe, babonye umuriro ugurumana, barirukanka bakizwa n'amaguru. Mu bakijijwe n'amaguru harimo witwa Ndera, aje nkubwire nshobora kuba wenda ntabikoherereje, ariko bari muri bariya ba FDLR bagarutse. Oya, ubona abakijijwe n'amaguru baburi wirengero, ngo bari bayobowe na Colonel sinzi nkayo Jean Emery, ngo wahoze mu nyeshyamba za Gatorwasa. Bari bageze hari Karembe.
ariko murundi wageze hari Karembe bwana Mushakamba agenda mwibazaho azagera iwabo ate ararimangana biraza kugenda ngo yaje gukorera amabuye y'agaciro ngo no kurimbura ngo intare za Sarambwe ashobora guhana n'amabuye y'agaciro ubwo azaba yanabonye hacukurwa nta nubwo azaba yabonye uburyo acukurwa. Bwana Sentama ngira ngo bahawe gasopo ikomeye cyane ariko bikomeza kugaragaza ko baciriritse imbere ya M23. ngira ngo niba nta kindi wakongeraho twanazamuka tukaba tugiye kureba aho intare za Sarambwe zahoze mu byishimo, urukundo w'ingoma yereka urukundo rukomeye n'abandi bose ishashe. Bwana Mushakamba nibyo ndumva nta kindi gusa icyo twakwibutsa abantu aha ngaha twibutsa abantu ko Karembe ishobora gufungura inzira ku bindi bice byinshi birimo Pinga n'ibindi bice byinshi byo muri Warikare ndetse ikaba yanafungura n'inzira yerekeza Copo. Yego, twibutse ko Copo ihana urubibi niyo bita Ba Uwere. ihana urubibi niyo bita Ba Uwere. Ba Uwere ikagabana na Corneille na ikagabana na Ho Uwere. Izo ntara ngira ngo hari n'imwe umuyobozi wa AFC umuhuzabikorwa wa AFC M23 harimo avukamo. yego, bya bintu rero icyo byaba bivuze ashobora kuba yisanga muri biriya bice kuko ni iwabo. urugamba ruzaboroha bikazoroha cyane. Reka dukomeze rero turebe. Nabonye ariko wabonye umudiho ahubwo hari n'utundi duce dukeya twagiye dufatwa amwe ni amakaritsiye wenda amavirage abatazwi cyane. ni uduce duto hariya harimo za Burumba na Zaki turiya turi muri iriya grupema ya Kisimba. Yego, umuntu atubarira hariya muri iriya grupema ya Kisimba. Bigaragara ko na Pinga ntabwo yorohewe Bwana Mushakamba. twigire ku mudiho w'ishasha. wabonye umudiho ariko abantu noneho sinzi niba warebye bagira uriya mudiho wa Sisi wenyewe. nawubonye rwose Wiringoma utera. noneho wibuka ahantu Wiringoma yararimo asuhuza abantu ab'inyuma baramwumvisa bumva ijwi ubundi bavuze induru hejuru ati uri hehe. byari ibyishimo. wareye Musa ahita amukoma aramubwira ati hariya dore baragukeneye. agerayo barabyina rwose. hari uwababajije ati ngiye kubabaza ibibazo bibiri. uriya ni coordinateur nuza umunyamabanga wa M23 akaba n'umunyamabanga wa FC ariwe uriya Mbonimpa. yababajije ati murasinzira. icyo kibazo yababajije abandi bati cyane. ikindi yababajije ni ikihari. ni icyo ngicyo yongeye arababaza ngo muraryama neza mugasinzira. yababwiye ati ndababaza ibibazo bibiri. icyo yakibajije inshuro ebyiri. nta n'ikindi yongeyeho. nta kindi yongeyeho yahise abashimira bifuriza avuga ati Mungu wabareke. ngira ngo wabonye Bertrand Bisimwa yababwiye ati ntabwo ntibababeshye ntabwo bazagaruka hano. ntibazagaruka hano twarabirukanye. ngira ngo mu mvugo ye nziza yego Bertrand Bisimwa yabanje kubabwira ati ababwira ati yumva ko bahari. yego ataba mama abapapa abana bose bagaragaza ibyishimo. arangije arabwira ati nishimiye kubabona kandi ndabona mumeze neza mufite isura nziza. bakagenda bakoma mu mashyi. yego arangije yongeraho ati ahangaha bariya bitwa abakunda igihugu ubwo ndavuga Wazalendo
ntago bazongera kukandagira hano ishasha cyane. arangije arababwira ngo ntabwo abamama wacu ababyeyi bacu bazongera kuba ibikoresho byo kwishimisha bya FDLR. Yego. Ati baruhijwe no kuduheka no kutubyara no kudutwita, ntabwo bazongera kuba ibikoresho byo kwishimishirizwaho na FDLR. arangije arababwira ati abifuza cyangwa bakunda gukora business, ngo abantu bishasha mukunda gukora business, ni mukore business. Abifuza kujya mu kiriko defense ni muze, ni karibu. Abifuza kuza mu gisirikare ni muze, tuba training, tuba imyitozo myiza, mu abasirikare barwanirira abaturage, ntabwo umusirikare ari unyanyasa abaturage. Yego. Ngira ngo yatanze ubutumwa bwiza nk'umushyitsi mukuru wa ruhari cyane rwose. Wenda nkomeje, uwitwa Nsabimana, Colonel Nsabimana, nawe yahise ababwira ngo, ubona yishimiwe cyane, nawe yababwiye ngo igisirikare ntabwo abangaba twebwe turi za katanyama zirirwaga zibiba zibagirira nabi, turi abasirikare tuzanwe, ati ngo tuze dusangire ibiryo, musangire ibiryo n'abasirikare, ngo tubaheke ku mugongo mwumva ibyishimo by'umutekano. Ngira ngo ni ubutumwa bukomeye bababwiye, kandi ngira ngo baranabisogongeye, hayashize amezi 2 agiye gushira bafashe shasha cyane rwose. Ubona ko ari ahantu heza, bari bicaye mu mahema meza, hayagaga Bwana Mushakamba, wabonaga abantu bameze neza, wabonaga ari abantu batekanye koko. Hari amafu cyane. Kandi usibye n'ariya mafu barambuka bakajya na Uganda, bariya ntibabura kugubwa neza kubera barya ibyera ku butaka bubiri, ubwo muri Kongo n'ubwo muri Uganda. Cyane rwose. Hanyuma nta kindi twakomeza tukagenda tukagera kuri twabwira abantu ko abashyitsi bari bahari nk'uko twari tubivuze. Umushyitsi mukuru mu bya politike yari Bertrand Bisimwa nka vice coordinateur wa AFC, akaba perezida wa M23. Hari nanone Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23 wa AFC, yaba M23 niwe muvugizi mukuru ndetse na AFC niwe muvugizi mukuru. Ubwo ndavuga mu bahawe umwanya bagasuhuza abantu muri video twabashije kubona, kuko hari izo tutabonye. Nanone ku ruhande rwa gisirikare, umukuru yari General de Brigade Byamungu Maheshi Bernard, hakaba kandi Colonel Nsabimana, hakaba Lieutenant Colonel Wingoma, umuvugizi wa M23, wanagaragarijwe ibyishimo. Ndumva nta wundi musirikare nibagiwe, ariko hari n'abandi birumvikana batandukanye, ariko abo nibo bahawe rugari, bajya imbere baravuga basuhuza abantu. Byari ibirori Bwana Mushakamba. Birumvikana M23 irakunzwe kandi itanga ibyiza. Hanyuma Patrick Muyaya atiki. Patrick Muyaya yagarutse ku ijambo ryakunze gukoreshwa na ba Kisekedi n'abandi mu minsi ya mbere, ariko bakoresha iyo bashaka kurokirita abana bashaka kumarira ku rugamba, ngo bahaguruke, ngo ntabwo iyi ntambara ari iya Kisekedi wenyine, ngo ahubwo ni intambara y'abaturage bose b'abanyekongo, ngo kandi ntabwo bazareka ntabwo bazareka gushinja u Rwanda aho bazaba bagiye hose. Kuvuga ko ari u Rwanda rubatera biriya byose cyangwa rubagabaho ibitero. Barangije bati, Patrick Moya yarangije ati M23 nako u Rwanda ngo nirwo rwateje intambara yatumye Mobutu avaho, nirwo rwateje intambara nyine ibyitwa intambara byose byabayeho muri Kongo.
ngo byose ngo ni u Rwanda, ngo u Rwanda nirwo rubabuza umutekano n'ibindi. Rero ngo bahaguruke, ngo abana bahaguruke bemere bajye mu gisirikare n'ibindi n'ibindi. Ni za siyasa zabo zo kugira ngo bamarire abanyekongo ku icumu, mu gihe bo abana babo barimo barya amapiza za Burayi ndetse na Kinshasa barindiwe umutekano ukomeye cyane, ariko abenegihugu bapfira ubusa mu gihe barimo gupfa bahangana n'abo bavukana basangiye igihugu. Bwana Mushakamba, hari ikintu umuntu yakwibaza. Bati ruriya rugamba ni urwacu mu mwanya umwe, mu wundi mwanya ukumva umuntu ati hirya iyo barwanira ni mu birometero bitagira ingano, hariya bareke barwane. Imiryango hari uwo twavugaga ejo wabivuze Bwana Mushaka. Impamvu yabyo ni ukubura icyo bitwaza kubera gutsindwa cyane. Izi mvugo zivugwa iyo batswe ahantu hakomeye, mu rwego rwo kugira ngo bitavugwa i Kinshasa n'ahandi, bakahita bashyiramo ibyo binyoma byabo. Ariko ubundi ikiriho ni kimwe, ni uko nta kintu bashoboye. Rimwe na rimwe baranavuga bagahindura imvugo kugira ngo bajijishe cyangwa bayobye abanyekongo, cyane ko baba bazi neza ko inkuru nyinshi zatangajwe mu Kinyarwanda, izindi ni ku mbuga nkoranyambaga. Abanyekongo benshi bakurikira ibitangazamakuru byo muri Kongo kurusha ibyo hanze, ariko bakirengagiza ko nanone benshi mu banyekongo nabo batunze smartphone kandi bahora kuri internet. Yego. Bwana Mushakamba, niba nta kindi ngira ngo twasorezaho. Yego, twagana ku musozo, ariko ndabona ngo hari umupolisi wihandagaje ngo asaba ko ngo bamujyana kurwana na M23 ngo arishoboye. Namubonye mu gitondo yabyisabiye ko azabishobora. Yego. Kandi ni umupolisi mukuru, yego, afite hari n'umusirikare waburiwe irengero w'umukoronere wo muri FARDC ariko uvuka muri Kivu. Akaba yaravuye ngira ngo ni mu bice bya Guadorite, yerekezaga Guadorite. Yego. Bari mu mazi muri ruriya ruzi rwa Kongo, noneho haza kuza umuhengeri, ariko nyuma baje kureba ngo basanga uwo wenyine niwe wabuze mu mukoronere. Nahoze mbibona mu kanya, ibyo mayobera ya Kongo. Hagati aho, mbere y'uko dusoza, Cirumwami nawe ngo ari kwisarurira imisoro myinshi, yashyizeho amabariyeri asoresha, nawe yunze mu bya Wazalendo. Naramutangaje. Ni abadepite bamushyize hanze. Yego. Ni abadepite bagera mu 9 bamureze ibirego bitagira ingano, gushyiraho za bariyeri, imisoro idafite ibisobanuro inyuranye n'itegeko ririho rigenga imisoro. Hari ibindi byinshi, hari ibintu byinshi bamurega, byinshi cyane Bwana Mushakamba. Ariko burya Cirumwami aba uwa hafi mu muryango w'umudamu wa Perezida Tshisekedi, uriya Nyakeru, ku buryo bamwe ntibatinya no kumwita muramu we. Uriya mufitanye isano n'uriya mugore we, ku buryo ibyo baba bakora byose ntabwo Cirumwami ntacyo bimubwiye. Uramwibuka yambuwe Bunagana, yamburwa hehe, baramukubita, agenda yambara urukamba mbere rw'akaguru kamwe. Bwana Mushakamba akandi kambaye inkweto ifunze. Bamwambura imodoka. Uribuka imodoka Uwingoma yigeze kwatsa, bayimwambuye. Ntacyo batakoze, baramujyana, arongera aragaruka. Wanabireba wabihuza n'ibyo ngibyo bavuga Bwana Mushakamba, ukavuga uti koko ibyo bavuga ni ukuri. Ibyo bavuga ni ukuri koko. Harimo ikimenyane hagati ya Tshisekedi na Cirumwami. Ariko ntibagiwe twavuze ibya Karembe. Burya Shibirayi uriya ngirwa generale bamurashe urutoki. Nawe zasaranga zamukuyeho urutoki. Hari urutoki rumwe rutariho rw'igikumwe Bwana Mushakamba. Kandi vuba nko mu mezi 2 ashize
ariko byigeze binavugwa ko yarashwe inkuru iribagirana irarangira, ariko mu mezi abiri gutyo hagiye hanze ifoto yambaye rwose n'amaga yareze inda n'udutuza, ariko ubu uyu munsi yego afite n'amapistori, none uyu munsi yagaragaye afite imbunda nini. Iyo ifoto njye nabonye yari afite ni pistori ku matako. Uyu munsi rero yagaragaye afite imbunda nini. Iyo uyu munsi afite imbunda nini, ariko igikumwe nta rutoki rw'igikumwe afite. Igikumwe cyo ku kaboko ku kiganza cyo ku kaboko k'ibumoso. Cy'ibumoso nta kiriho. Nta kiriho. Buriya rero wagira ngo bakoresheje, hari utuntu njya mbona abana bakoresha bahira ubwatsi bw'inka bugufi, batwita ngo ni utuyuyu, wagira ngo ikiganza cye bakinyujijeho akayuyu. Cyane ko nabonye yanambaye ibikasike bimwe bimeze nk'ibisorori, ushobora gusanga n'ugutwi kwaragiye. Ntawamenya rwose, urutoki ni urwagenda rwonyine. Reka dusoreze aho ngaho. Yego. Nibutse abari badukurikiye tuganiriye ku ngingo zigera muri 3. Dushyize hanze ukuri kwa nyako kuri Karembe, aho abantu bibazaga koko ko FRDC, Wazalendo, Abarundi n'abandi imbonerakure baba bayigaruriye. Bagaragarije ukuri kwabyo uko byagenze bwana Mushakamba, tubaha ndetse n'imibare kuko ejo nta twari tutarayibona, tubaha imibare y'abahaguye. Ibyo byose turabibagaragarije. Ikindi turebeye hamwe, twanyarukiye Ishasha, ni ku mupaka wa Kongo na Uganda, hakaba hagenzurwa na AFCM 23. Uyu munsi hakaba habereye inama yahuje abayobozi bakuru ba AFC, baba ku rwego rwa politiki ndetse n'ingabo, bakaba basuye abaturage bakorana inama hariya bwana Mushakamba. Byari bimeze nk'ibirori. Ikindi tuganiriye ku magambo ya Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma, umuvugizi wa leta ya Kongo bwana Mushakamba. Ibyo rero twari tuganiriyeho. Amakuru yacu yari ayo ngayo, tugeze ku musozo. Reka nibutse abadukurikiye, ariko mbanze n'ubwo wenda mbikoze ku musozo, hari abadukurikira, hari abari muri Amerika, hari abari mu bihugu by'i Burayi, hari abari mu bihugu bya Aziya, hari abari mu bihugu bya Afurika bwana Mushakamba. Hose tugerayo kuko turabibona, hari abatwandikira, hari abaduhamagara, byose abo bakunzi bacu bose turabashima. Ntabwo twavuga umwe ku wundi, ariko buri wese yumve ko tumuvuze kandi tumushimiye. Tubibutse rero abakunzi bacu batarakanda kuri subscribe n'abandi bashya, banyarukire kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki, bakande kuri subscribe, banakande bakande like, bandike no muri comments batugezeho ibyifuzo byabo. Kandi ibyo byose mvuze bagomba gukora kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki no ku Muco Wacu TV, bibuko nguko naho bahanyarukire, bakande subscribe, bakande kuri like, bandike muri comments, badushikirize ibitekerezo byabo kugira ngo turusheho kubakorera ibintu binoze dukurikije ibyifuzo byabo bwana Mushakamba. Ari nako dushimira abajya babikora, hari benshi batangiye kujya babikora, twarababonye, baratwandikira, baraduhamagara, baduha ubutumwa, bakatubwira bati mubigenze mutya, kandi bikadufasha bwana Mushakamba. Umugoroba mwiza rero, na Sentama. Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama. Umugoroba mwiza kuba dukurikira umunsi ku munsi aho muherereye hose ku isi. Imana ikomeze barinde kandi baho umugisha. Murakagira Imana.